Ana, dobro mi došla u intervju. Hvala ti. Mene za početak zanima odakle tvoja ljubav i želja za arhitekturom. Moja ljubav prema arhitekturi stvorila se vrlo rano, još u dobi osnovne škole, kada sam gledala jednu emisiju na TV-u nakon dječjeg programa, koja je bila vezana za povijest umjetnosti i arhitekture. I tada sam prvi put čula za izraz naziv profesije arhitekt. Do tada sam znala samo donekle što znači inženjer, ali arhitekt sam tada prvi put čula i gledajući te građevine stare Grčke i Rima sam shvatila da su arhitekti vrlo moćne osobe. I tada sam definitivno odlučila da ću ja biti arhitektica. Jesi bila okružena arhitektima ili je to nešto što si onak bila sama, ajmo reći, u tom području, u obitelji, u krugu prijatelja? Pa nažalost ne. Zapravo u mom okruženju nije bilo ni jednog arhitekta, ni u obitelji, ni među prijateljima, tako da nažalost tu vrstu pomoći nisam imala. Ta ljubav se stvorila sama i put mi se nekako iz te velike ljubavi sam stvorio. Jesi imala nekad misao, pa možda to baš nije za mene, jesi htjela odustati od faksa, od arhitekture? Ne, ja mislim da to nikada stvarno nije bilo. Arhitekturu sam osjećala svojim pozivom od samog početka, dakle od te prve pomisli da bi bila arhitektica i stvarno me to držalo do dan danas. Evo, nikada se nisam ni pokajala, niti željela baviti se nečim drugim. Da je slučajno bilo tako, možda bih eventualno se bavila glazbom, s obzirom da sam završila glazbenu školu, ili bih išla na stomatologiju, ali mi je to sad jako teško reći jer to je šta bi bilo, to je već druga priča. Mislim da je arhitektura jedna i jedina. Nikad nisi htjela odmah krenuti u svoj biznis, početi neki svoj posao? Pa ne, za arhitekta je potrebno iskustvo. Arhitekt se postaje ono što kažu sa 50 godina, zaista, ne ono nakon završenog fakulteta. Tako da mi je bilo potrebno iskustvo i u neke poduzetničke vode sam više krenula u ovom uređenju interijera, što je bila arhitektura u malom za mene tada. Ali moj prvi posao u arhitekturi je bio u urbanizmu. Prvi susret sa urbanizmom malo, kako bih rekla, razočarajući jer arhitekti se bave projektiranjem, pa onda sve ispod časti baviti se bilo čim drugim. Ali sam u urbanizmu naučila puno toga što prethodi projektiranju i dobila jednu širu sliku o arhitekturi i urbanizam je spustio na zemlju i za mene je to bio dobar početak. Ali paralelno sa tim urbanizmom i svojim prvim poslom ja sam počela iz hobija raditi savjete o uređenju interijera jer sam imala svoju stranicu na internetu. Pisala sam za neke magazine i za dnevne novine. Tu sam imala kontakt sa publikom na internetu i onda sam tako počela skupljati iskustvo. Paralelno sam počela dobijati projekte interijera i jednostavno počela sam se ozbiljnije time baviti. Sve ti se posložilo dobro. Da, baš si put sam stvorio. Idemo sada u jedan kafić, idemo na kavu. Taj kafić je ti uređivala i ja moram reći da je predivan, ali evo, to ćete vidjeti i sami. Super, ajmo. Voditeljica si projekata interijera u Opereti. Odakle crpiš ideje i inspiraciju za svoje projekte i dizajn? Da, pa ja sam skener koji hoda. Definitivno moje oko zapaža detalje gdje god se nađem, svuda oko sebe. I za arhitekta ili za dizajnera interijera je bitno puno kretati se, putovati, posjećivati sajmove i skupljati inspiraciju sa svih strana. Imaš li neki svoj zaštitni znak možda koji provlačiš kroz sve svoje projekte? Trenutno nemam jer se trudim ispoštovati klijente, njihove želje, njihove potrebe i onda mi je bitno dobro ih čuti, osjetiti ih i dobro odgovoriti na to što oni žele. Jer zapravo to je prostor u kome će oni biti, ne ja, tako da meni to sad u ovom trenutku nije bitno da bude prepoznatljivo, ali nikad se ne znam, možda će se to pojaviti u nekom trenutku. Što je onda najbitnije kod arhitekta ili kod dizajna? Je li to mašta, sposobnost da možeš vizualizirati neke prostore ili je to ipak poznanstva, veze ili sve zajedno nekako? Pa dobro, moglo bi se reći sve zajedno. Početak je definitivno neka kreativnost. Međutim, potrebna je jedna realna slika, to ono što sam na početku rekla, da realno stojite na zemlji i da možete sagledati prostor, širu sliku
u kom se nešto odigrava i sam prostor i onda odgovoriti na potrebe, bilo se tu sad radi o uređenju stambenog prostora, ugostiteljskog objekta ili neke druge namjene. Može li bilo ko biti onda dizajner? Ili recimo neka osoba koja uopće nema maštu ili ne može vizualizirati, jel ona može biti arhitekt? Pa definitivno ne. Ne, to je zaista složeno. Projektira se u fazama kao i u arhitekturi. Definitivno prvo morate imati zamisao u glavi, vizualizirati sve to, ali onda ipak u tim crtačkim programima i onome što znate trebate to realizirati i pretvoriti u stvarnost. Kada te neko angažira za posao, kako ga onda usmjeriš, educiraš, a možda bi to bilo najbolje, a on ima, ne znam, 10 različitih vizija šta bi on u svom prostoru, kako to posložiš sve? Pa, projekt uređenja interijera je složena stvar, ali ima svoje faze. I onda na početku je malo frustrirajuće za klijente koji hoće to urediti. Međutim, ja im onda to po fazama razdvojim i nekako logično idemo korak po korak, stručno ih sugeriram i onda oni jednostavno budu zadovoljni svakim korakom jer su dobili ono što žele. Uz to, naravno, možda na početku bude i različitih mišljenja, možda dođu sa nekakvim drugim idejama, ali kroz te korake, vođeni kroz proces, oni vrlo jasno dobiju sliku svog prostora i budu sretni sa tim. Slože se kockice i to na kraju bude stvarno na obostrano zadovoljstvo završen projekt. Ana, ljubav te dovela iz Beograda u Zagreb. Je li ti to bila teška odluka ili ti to možda bila najveća odluka u životu? Pa to nije u tom trenutku bila teška odluka, zaista bila je spontana i iz srca. Ali sad kad pogledam, to je definitivno moja najveća odluka u životu. I tada mislim da su više pitanja imali svi drugi oko mene nego ja sama, tako da, jer sam se ja dobro osjećala sa tim odabirom. Dobro, za kraj, koja bi bila tvoja poruka svima koji bi se sad htjeli možda baviti dizajnom? Možda i mladi, možda i neko stariji ko bi možda htio promijeniti karijeru. Koji su savjeti za njih? Da, pa definitivno upornost i stalno obogaćivati svoje znanje i što prije početi raditi u praksi, jer to vam daje sigurnost u poslu. Ana, hvala ti puno na intervju. Ja ti želim puno sreće u daljem poslu. Hvala puno.